Evo kad kaže neko neće auto da mu ide naprijed, ide samo u rikverc. Ovo je razlog zašto ide samo u rikverc, a neće naprijed. Evo, ispadaju dijelovi željezu iznutra. Ovaj dio, ovo sve treba ovako da je zajedno. I on se odvalio i nema više. Sad ovo je taj automatski mjenjač. Evo, vidite ovdje kako ispadaju dijelovi. Evo, željezo, sve ispada, to je puklo unutra i nema ići naprijed, samo u rikverc. Evo, ovo je taj automatski mjenjač. Evo, ovo unutra je već sve zamijenjeno, novo stavljeno. Ovo treba još da se sve vrati nazad. Ima i ovdje još. To je sve novo, zamijenjeno. Stari dijelovi smo, izbacili smo ih tu, iako nismo morali. To moj Keno, koji je inače mehaničar za auta i za velike dizel mašine, on ovo je radio, pa njemu gdje zapne, babo malo uskoči, pomogne. Eto tako, ja nisam išao u školu za mehaniku, ali radim mehaniku već 20 godina. Sve moguće. Pa i autolimariju. Evo ovaj kit ovdje se uzme za $200 i sam sebi generalku uradiš na automatskom mjenjaču. Evo ovo recimo ja i Keno, ovo možemo za koji sat završiti. A ovdje ako odeš, oderu ti jedno 2500 da ti rebuilduju, to jest da ti urade generalku na automatskom mjenjaču. Da stavi sve fino, novo. A ja sam njega vozio ovaj kombi, teretni kombi što imam. Ja sam izletio na cestu, cesta u stvari jedna na kojoj nema onaj semafora, vamo u divljini, pošto mi smo van grada, mi smo na vamo ranč imamo mali i tako da ja sam izletio da ne čekaju auta po gasu, opleo što kažu, i ja sam čuo kad je nešto puklo i zasmrdilo. Ovo je puklo. Ovo je puklo i otkinulo se, nema. I auto može samo taj kombi teretni je mogao samo da ide u rikverc. Znači ja sam vozio negdje, pa ja mislim negdje oko, kad čovjek prebaci, to jest kad prekonta kilometre i milje, oko 9 kilometara ja sam vozio sve u rikverc. Ljudi gledaju i vele šta je ovom budali, vozi čovjek u rikverc 9 kilometara. Ali dobro, eto sad sređujemo ovo da završimo. Posla ima, ko hoće da radi ima posla koliko hoće, sam ja neću da radim, onda Keno nešto ovako, motori, auta, čamci, sve živo radimo. A onda radimo i ove custom, po narudžbi pravimo ove za cvjetnjake i za lijepe, bogataške vrtove. Za ruže da se mogu penjati, ali nije ruža. A eto nešto se čeprka kufo. Danas je baš ugrijalo. Bogam, 92, ja mislim, to negdje. To je naši možda 30. Fino. Mi to polako, evo ovako. Hoćemo, nećemo. Kako ćemo, šta ćemo.
Hoćemo da idemo ove sad sedmice na kampovanje. Čamac ovaj manji se priprema. I da idemo na jezera i tako to. Onaj veliki gore, njega treba srediti. Onaj veliki gore ima dole kabinu ispod i sve. Iako meni od svih čamaca što imam najdraži onaj mali, najmanji u stvari, najmanji od svih čamaca, aluminijski pravi, onaj za ribu. Fishing boat. A on je meni najdraži. Jer kad odem na njega baš se odmorim. Riba, ovo, ono. To je to. Tako je, sam da znate, ako vam se desi slučajno, auto neće da ide naprijed, sam ide u rikverc, odete i samo kupite taj planetarni gear, planetarni zupčanik. 99% slučajeva je on odšao. Znači ne morate kupovati ništa drugo, ni traći šta drugo. Premda najbolje je da rastavite čitav mjenjač i da pogledate unutra sve ove zupčanike, ove plate i to sve moguće. Da ne bi slučajno šta unutra bilo, pa vi stavite ovo, zamijenite, ono opet pokvari nešto. Najbolje je sve zamijeniti, eto. Ja kao što rekoh, nismo morali ovo mijenjati, ali i to smo zamijenili. Keno, majstor Keno, evo ga, došao je sad. Just bio. Gledao sam za part. Ovo gledao dijelove neki. Ma ja, ko mehaničar. To je to, ništa. Ćao.